Đura Đaković, osnivač nekadašnje poznate jugoslavenske fabrike aviona, umro je 1949. godine, ali okolnosti oko njegove smrti i dalje izazivaju brojna pitanja. Na kraju ću ti pokazati kako je njegova smrt još uvijek shroudeda u tajni i koliko je komplikovana istraga koja je usledila. Ja sam vaš današnji voditelj u Trag tame. Đaković je bio jedna od ključnih figura u jugoslavenskoj avioindustriji i njegova smrt je šokirala cijelu zemlju. U trenutku smrti, Đaković je bio na funkciji direktora fabrike aviona u Živinicama. Jedna od najvećih zagonetki u njegovoj smrti je činjenica da je umro od otrovanja, ali nikada nije rasvijetljeno tko je odgovoran za to. Istražna komisija je bila formirana, ali rezultati su bili kontradiktorni i nikada nisu pronašli nikakvih dokaza koji bi ukazivali na počinioca. Postoje teorije da je Đaković bio žrtva političkog atentata, dok drugi vjeruju da je njegova smrt bila rezultat ličnog sukoba. Bez obzira na uzroke, Đakovićeva smrt je ostala jedna od najvećih misterija u jugoslavenskoj historiji. Jedna od najzanimljivijih činjenica u vezi Đakovićeve smrti je činjenica da je on bio u sukobu sa nekim od najmoćnijih ljudi u zemlji. U to vrijeme, jugoslavenska vlada je imala veliki utjecaj na industriju i Đaković je bio u sukobu sa nekim od vodećih funkcionera. Postoje teorije da je Đakovićeva smrt bila rezultat ovog sukoba, ali nikada nije pronađen nikakav dokaz koji bi potvrdio ove teorije. U ovom trenutku ćemo pogledati jedan od najvažnijih dokumenata u vezi Đakovićeve smrti. To je izvještaj istražne komisije koji je bio sjen nedugo poslije Đakovićeve smrti. U ovom izvještaju, komisija je navela da je Đaković umro od otrovanja, ali nije pronašla nikakvih dokaza koji bi ukazivali na počinioca. Ovo je jedan od najvažnijih dokumenata u vezi Đakovićeve smrti i upućuje na to da je istraga bila neefikasna. Na kraju ću ti pokazati kako je Đakovićeva smrt još uvijek shroudeda u tajni i koliko je komplikovana istraga koja je usledila. Đakovićeva smrt je ostala jedna od najvećih misterija u jugoslavenskoj historiji i nikada nije rasvijetljena u potpunosti. Kao što sam obećao na početku, sada ću ti dati detaljan izvještaj o Đakovićevoj smrti i istragini koja je usledila. Đakovićeva smrt je još uvijek tema velikog interesa i rasprave među historičarima i istraživačima. Iako je prošlo više od 70 godina od njegove smrti, Đakovićeva smrt ostaje jedna od najvećih misterija u jugoslavenskoj historiji. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag tame i uključi zvonče.